Dragi gledatelji, dobra večer. 44-godišnji kompjuterski i drvodjeljni tehničar iz Hrvatskog Zagorja, gospodin Nedjeljko Šulek, prvi je javnosti poznat dečko Dolores Lambaše. Oni su hodali od njezine 17. do 22. godine, a što se sve događalo u toj njezinoj burnoj mladosti saznaćete u večerašnjem razgovoru. Gospodine Šulek, dobre večer i dobrodošli u Red Carpet. Vi ste prije nekoliko dana izašli iz zatvora, je li tako? Da, prije 10 dana. I kako je na slobodi? Odlično. Možemo li znati zbog čega ste završili u zatvoru? Možete, naravno, zbog droge. Tada sam proveo 2 godine. Najprije Lepoglava, Lipovica i opet Lepoglava. Kako ste se upoznali, evo sada već te davne 98. godine, prije 12 godina? Da, upoznali smo se u Modelsu. Ja sam bio tamo i kad te ušla... To je Models kafe u Zagrebu kafić. Tako je, današnji Hemingway. Kad te ušla unutra, to je za mene bio jedan šok. Ne znam kako da to objasnim, znači ljubav na prvi pogled. To je bilo, za mene to bilo nešto najljepše u životu, što sam doživio. Vi ste joj pristupili, pretpostavljam, jel? Da, apsolutno. Ili ona vama možda? Ne, Dobro. ja njoj. Ipak sam ja muško. Dobro. Ne ona. Pitam samo. Dobro, ali ja odgovaram da je ona, ja sam njoj prišao i tako je počela ta veza. I čime mislite da ste je osvojili? Čime mislim da sam osvojio? Da. Ne znam. Pa možda svojim ljepotom, svojim pristupom. Ne znam čime sam osvojio. Ipak sam ja stariji od nje skoro 15 godina. Prohodili smo, ali ta veza nije bila, to je bilo planktonsko nešto. Nije bila odmah seksualna veza. 2 mjeseca. Moram vas pitati, nemojte mi zamjeriti, vidim da ste u kolicima. Jeste li i tada bili u kolicima? Možemo li znati zbog čega ste nastradali i kada? Nastradao sam 24.11.21. Radim sam u autu. 91. godine? Da. Koji su neki najljepši trenuci koje pamtite iz života s Dolores Lambašom? Svaki dan je bio najljepši. Ne mogu izdvojiti niti jedan trenutak koji bi nešto najljepši. Svi su bili najljepši. Zbog čega ste prekinuli vezu? Tko je koga ostavio, vi nju ili ona vas? Pa, ona mene. Zbog čega? Jer me ulovila jedanput u stanu sa jednom prijateljicom i tu je počeo taj prekid. Na prekid je trajao jedno 2-3 mjeseca. I tada je poznala gospodina Gregorića, isto glumca, ne? Kad je polagala na glumi i kad je primljena na glumu. Gdje smo zajedno vježbali monolog Mutter Kuraž i tada je to postalo labavo i tu smo prekinuli. Je li točno da ste gađali pištoljem? Je, točno. Možete mi opisati tu scenu? Bili smo u jednom klubu kod jedne moje prijateljice pa iz ljubomore moje, da ne pucam, bacim sam pištolj na nju. I razbio sam tam staklo i tako. Mislim, jedan ogledalo, ali to je nebitno. Mislim. Jeste upoznali obitelj od Dolores, njezinog oca, majku, bližu, dalju rodbinu? Mamu, prekrasna žena i pokojna baka Ana, koju sam se čuo svaki tjedan. Ona je bila na otoku Prviću. Ta žena mi je ostala u uspomeni prekrasna. Sa mamom Almom i to, ali s tatom nisam, Džinom, jer Džino je poput mene. Što to znači poput vas? Pa nekako je divlji to, pa nismo se nekako našli, ne? Neposredno, prije nego što smo počeli sa snimanjem ovog intervjua, pokazali ste mi i pohvalili ste se sa fotografijom koju dalje čuvate na noćnom ormariću, koja vam je posebno prirasla srcu. Možda zbog čega, kad je ta fotografija snimljena? Ta fotografija je snimljena 4 mjeseca kako smo prohodili. Evo ja molim kolegu kamermana da zoomira ovu fotografiju. S čime ste se tada bavili, gospodine Šulek? Čime sam se tada bavio? Da. U periodu koji, evo opisujete,
u periodu ljubavne idile sa Dolores? Što ste radili, od čega ste živjeli? Ja sam radio s curama koje rade eskort. Znači eskort, ples, po čitavoj Hrvatskoj, znači Slovenije. Je li ona upoznala vaše suradnice, nazovimo ih tako, djelatnice, suradnice, Pa je. koje su s vama radile? Jeste Je. se družili zajedno? Pa malo smo se s njima družili, ali upoznali njih. Je li ikad uskočila, recimo, kad neka od vaših suradnica nije mogla? Kod turistički vodič vodila tu po Zagrebu, su to bili biznismeni. Od Amerikanaca, Njemaca, ne znam koji. Jeste bili vi u Dubrovniku u Jesam. lipnju 2000. Jesam, godine? da. Što ste tada radili tamo? Što sam radio? Da. Bio sam poduzetnik. Što ste konkretno radili tamo? Doveo sam 20 cura, Dobro. jer je došao Eisenhower u Dubrovnik, nosač aviona, ne? Dwight Eisenhower. Da, tako. Budući da ste tada bili sa Dolores, jeste... Da, ona je bila, da, sa mnom dole. Je li vam Dolores ikad poslala možda neko pismo? Je li vas kontaktirala otkad ste završili u zatvoru? Ne, zvala je. Nije poslala pismo, ali me je zvalo na moj mobitel, koji je kod mojeg frenda, još da nas upalje, ne? On zna moj broj, pa možda poslije ove emisije će me nazvati, ne? Kad se prikaže. Ne čuje. A ti bi čuti, zašto ne? Makar ono vezi sa gospodinom Radoljakom. Ja sam bivši dečko, šta? A jeste upoznali muškarce s kojima je Dolores, barem za koje mi mediji znamo, bila nakon vas, poput gospodina Ive Gregurevića ili gospodina Frane Lasića? Ne, nisam. Prek telefona sam se čuo sa gospodinom Gregurevićem. Kako smo prekinuli, 3 mjeseca, jer sam malo sam si popili, onda sam mu prijetili, mi nije htio dati Dolores na telefon. Ona je bila kupala. Prijetili ste gospodinu Gregureviću? Da. Dobro. Te sam doći tamo u Mislim, stan nije i- dobro, nego Da, hvala na htio sam informaciji. doći tamo u stan i gubicu mu razbiti. Zbog čega? Jer mi nije htio dati Dolores na telefon. Ja sam rekao, doći ću u stan i razbit ću ti gubicu. A niste li došli ispred zgrade pa ste se u zadnji tren suzdržali da to No, se doista kao i ne sam učinite? žalotnik me ona nazvala i ona me smirila. Jer ja sam tako. Da nije bilo nje, Ivo Gregurić bi dobio po gubice. Od mene. Jer ona bila u kuponi, on mi nije htio dati nju na telefon. Kao nema, je ovo ono i to glumi, nešto tam Hamleta. Zanima me, možete li priznati, jel Šta? konzumirate što od opijata ili ste konzumirali? Ne, Ništa, potpuno ste, čist ko suza. i godinama ste Dogodine. čisti, nikad Da, ništa da. niste konzumirali. Probao sam sve, probao sam taj kokain, a zadnjih 5-6 godina uopće ga nisam probao. Ja uopće me više ne interesira to. Imam svoj neki drugi životni put koji me vode k boljem, nekčem. A što je za mene i za mene? A Dolores je još uvijek u srcu mome i ostaće u srcu mome i to ne može s mene iščupati niko. Gospodine Šulek, nemojte mi zamjeriti na pitanju, možda i na pomalo bezobrazluku, ali mogu li ljudi nakon svega što su čuli o vama, pročitali, evo, čuli iz vaših usta večeras, mogu li vas ti ljudi ipak smatrati kriminalcem? Pa ljudi mogu smatrati ovakvim i onakvim. Život je natjeran na svašta. I želite biti umirovljenik sa bogatom prošlošću i sa Tako, mnogim apsolutno, dogodovštinama da. u kojima ste I i u ljubili srcu neke sa od Dolores. najljepših žena. Tako je. Da mi ostane u srcu Dolores. Pošaljite joj neku poruku. Ne morate mene Pa ne, gledati, evo, pogledajte u neke Dolores. poruke, samo nek me nazove. Dolores nazovi me. Kad si slobodna, nazovi me. Htio bi te vidjeti tebe i gospodina Radeljaka. Da mi je doživjeti taj susret s vama, Dolores i gospodinom Radeljakom. Mislim da bi to bilo vrlo zanimljivo. Nadam se, gospodine Šulek, da će se to I po vašim obstiniti. željama Pa ja mislim da uskoro ovo i će. dogoditi. Pa Ja nema vam- moj broj pa ćemo nazvati. Ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru. Hvala lijepa i do idućeg susreta. Hvala i vama.